ऑप्शन हेजिंग की सीरीज का एपिसोड नंबर 13 सिदा कोई बियर पुट स्प्रेड चिंगमिनसी बियर पुट स्प्रेड सिदा कोइना एडजस्टमेंट तौर मतुंग दा मुक खोगी पुट को रेशियो स्प्रेड सम द कन्वर्ट तो याबगी तनसि चिंगमिनसी को द अहनबदा कोई फर्स्ट कोई ऑप्शन से एंड से ऑप्शन से एंड चलब मतुंग दा हजि हजि लेबा मार्केट की प्राइस की मतुंग इना 17,850 sorry 17,850 सिदा कोई एट द मनी से ओइरेने खलसे को हारिबसी की एट द मनी सिदा कोई बाय तौसे को कनसे कोई पुट ऑप्शन नत्रगना कोइना एट द मनी से सिदा लौरसु कैसु कायदे को 17,800 ता 17,800 सिदा कोई एट द मनी से ओइरेने खलसे अदुदे कोई पुट बियर पुट स्प्रेड हाइबसिगी कनो से देखो नि जेंगे इसे मार्केट की व्यू से बियरिश मार्केट ने तो बियरिश मार्केट सिदा कोइना पुट ट्रेड लोगे हायगदी पुट ऑप्शन से बाय तौगदोइनी रा पुट ऑप्शन से कोई बाय तौरगा पुट ट्रेड लोगे हायबने अदुदी पुट ऑप्शन से कोई बाय तौबो मतमदा पुट ऑप्शन की एट द मनी सिदा आई बाय तौरसे को कइकिनो हायगदी मार्केट की व्यू से डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड कोई सेलर होने एंट्री लो बस जाए कॉल ऑप्शन सेल तौरगा अदु बखोगी स्ट्रेटजी सिगी ममिंग सिगी मतुंगिना पुट को बियर पुट स्प्रेड हाइमिना बियरिश मार्केट पुट ट्रेड लौदुने दुना पुट से कोई स्प्रेड तौसे हमबदा कोई पुट ऑप्शन से एट द मनी दा बाय तौसे पुट ऑप्शन से कोई एट द मनी दा बाय तौरे एट द मनी दा बाय तौरो मतुंग दा आगी पे ऑफ चार्ट को पे ऑफ चार्ट सिदा लेरे हारिबा पे ऑफ चार्ट से हिगी मतुंग इन लेरे से आगी प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट से अनडिफाइंड इट मींस अनलिमिटेड प्रॉफिट हाइबने अदुगो मैक्सिमम लॉस को 5,200 ने आई 100% लॉस ओइबे हाइबने हाइदि आइने इन्वेस्ट तौरिबा अमाउंट खुदि मुक्ते लोइनमक लॉस ओइगिबा याबगी को चांसेस तो लई हाइबने कइगुम मार्केट सिना अप ट्रेंड चखरगदि को आगी मार्केट की व्यू दी डाउन ट्रेंड ने हाइबदि बियरिश मार्केट ने पामी से अदु कइगुम आइदि मार्केट सिना आगी अगेंस्ट द लागा मार्केट सिना अप ट्रेंड चखरगदि आगी लॉस से को असगी लिमिटेड टी ओइ तगुम सु आइने इन्वेस्ट तौरिबा अमाउंट खुदि मुक्तो लोइनमक लॉस ओइबसु याइ हाइ द हारिबसि ट्रेड से कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ओइथोकपा याबा आगी प्रॉफिट फंगबा याबगी चांसेस से 38% सिदा लेरे को अदुगा आगी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माने पिरम दरे को करिगिनो सिदा अनडिफाइनेबल लाकोने को हारिबसि ट्रेड से कोई मयामना यामना कमन लोइना सिजिनबा दुगु मखन की ट्रेड नि करम मतमदा मार्केट ने डाउन ट्रेड लाको मतमदा ngarang na handasu meyam ama sinari ko adu sida koina market ne down trend lae harga koina put the buy tawraga lowasi kanagum khana profit lawe kanagum khana loss meyam am oibasi yawe ko adu haribasi gi loss sidagi koi kitang minimize agi loss se risk se minimize tawthokpa yaba natraga koi loss sidagi khara makai kan bangam nanaba koina way si jeng madam dai hedging the strategy ama ko bear put spread haiba ko hariba bear put spread se koi implement tawsilaga jeng se bear put spread se kamaina tawgado buno ngasagi koi mamangi kano singa samanana ko aina market gi 104 piba pot am lay khallagadi ado aingom de leiba haidi 100 piba pot am in sell dog thogadi aina risk lawgadu silpa mari khaktani natra haidi lupa 100 rupees amadi aigi kaigum pot am zon thoga phanga ko paisa ne laige do iduna 104 pi di 4 rupees aina ahenba hapsin bane ahenba hapsin libe amount do aina risk lawgadu ise ko do itadi sidaina buy tawraga leiri se 104 premium sidai buy tawraga leiri adu aina mukamuk nasagi agi risk se sida 100% risk lawri se sigi 100% risk se kharam kai handan ge haragadi ko ai sell ma tawbada ka ore haiba sell se kadai da tawgane har kanda at the money the out the money the koi 200 points muksa se 1 2 3 4 200 points muksa se la kanda haiba full option se ko agi hanba full option aina at the money the buy tawbane ani suba full option se aina
ko sell tawrase ko out the money se kyam jatuino 200 points ko 200 points out the money se put option da aduga lawraba matung da igi pay off chart ko kasa makharom da haidara ko matam da igi limited loss ti orami haiba loss to loss se koi more than 5000 gi mathak te loss orami do hojikti ko 2700 te legre adu agi loss to kya da oramano sida 100% the risk to 100% risk lawrami adi aina invest tawriba total amount do adu mak ai risk lawrami adu hariba risk to dagi hojikti ai sige bear put split hariba kogi strategy se implement tawsin badagi ko aina hedge tawsin badagi kaidore minus agi minus oi bajabai changse 15.51% khata ngai reba in invest tawriba amount kana the amount du dagi ko aduga maximum profit ko ngai sida maximum profit unlimited hermadu 7238 haibadi means 40.65% ko toga POP sina 43 hadi ayamna loina yengbada jum okay si stress de lobo yare haibi kano duni ko risk reward ratio se 1:2.6 ne ko smaine lei sigi stress se hoje khone lobo matamda ko ingom de lege de se market sina makharom du kum dhara gadi ko agi maximum profit se 7238 ki profit se yi phangba yai aduga mathaklom na kagraga na agi maximum loss kaning mo khai kagro 19000 jogura 20000 jogura jogura sano agi loss ti -2762 dagi helaro habne deko sida kai gumba ina agi profit se kare hengal hange do risk se khara chaujara ga su har ga su ina sida lot amamam increase tawba ya to topam ai se mathaklom da kakhat pagi risk se isukman pamdre mathaklom da haigatsara sano ai risk ti lawjara roge mathaklom makharom da di aina market ki view se makharom da jengbani na makharom da market se kai gum bearish da laga di ai profit se asum phangdubam leire duga bullish da laga so ai loss se yamna mangdaba yadaba kano khar kitang manghalaga di yamna minimize tawthukpa yabagi option leiraga di haina kai gum khalaga di ka hari basigi khogi sigi strategy se sida khoina mu atop strategy amma merge tawsilaga haidi adjust tawsilaga and adjustment tawraga ko option kano se khoi strategy de adjustment tawgo hedging gi adjustment se tawsilaga ai sigi loss se amuka su hena minimize tawhanba haidi minimize hariga khoina kono se nate ko somda khogi mathaklom na ka khalaiba mathaklom na ka khala kanda ina loss obe changse 2762 oirise kharaga pixel hanna kharaga yamna pikna loss henba yabra haibagi adugumba khogi adjustment su lai ko haribe adjustment se khoi tawge harigadi ratio split to hapsing ga doini sida ko khoni ratio split se hapsing ga harigadi asai premium sida check tawraga ko 104 dagi sisine ado khone ratio split ki kanaguma video jing de belai raga su previous video sing de yauri bani ko do sige 48.75 ko hai basigi premium da khona sell tawgiba kano se sida lot am hega se aduga modify tawre matung agi pay off chart change tawgre ko pay off chart sida je hairi se mathalom na ka khala kanda I loss oram badu ti mathalom na ka khat bada I loss oidre ko makharom na kum dhrak bada I profit ne ka hena kum dhrak ga na I loss oigani haimni ko I hope sidagi hena better oiba togi strategy lairoi hena khali ko ado mayam sagi haribe strategy se koi punna trade to mina se kogi live trade aduga kogi kanoda say mentorship program ko mentorship program join to bio aduga kogi options hedging and adjustment class attend to bio haribe class ge in detail khangbi ga hagadi WhatsApp number pdb number sida koi text to biro ko ko manung khangbi